How do you say? Meet you in the long grass. Something good at long last. And we're away. Next to me, I found you by the old tree. Something we can both see. And we're away. Oh, let's rock. Lo que muchas veces la gente dice, sí, ¿qué hacen Naciones Unidas? Pues mira, ha ayudado a cambiar la mentalidad de la gente. Our whole organization, our whole creation as a United Nations organization was based on the belief that tourism is a contributor to sustainable development and sustainable growth worldwide. So sustainability must become always an integral part of any thinking. Mm-hmm. And unless we reach that kind of mindset, we will never be able to obtain our objectives. And I must explain that when we talk about sustainable development in particular, we should talk about the three pillars of sustainability: environmental, social, and economic, not just one. Esto ya no es, no se trata de cómo es la Tierra, sino qué hacemos con ella, qué nos hace, de cómo vivimos, qué queremos que sea, cómo la queremos dejar. Y el turismo es de las cosas que más rápidamente ha asimilado todo lo que es la multiculturalidad, todo lo que es la paz, todo lo que es el poder viajar, el poder conocer, es decir, las tiene todas. Sustaining jobs, sustaining economies, sustaining all social and economic norms are part of sustainable development. Esto solo ya justificaría el interés que Naciones Unidas y concretamente la UNESCO han ido teniendo cada vez más por el turismo, y por eso ya desde el primer momento se creó el Instituto de Turismo Responsable como custodio de esa idea inicial. Growth on one side and sustainability and development on the other side are not a zero-sum game. They're two sides of the same coin. Sustainability should not mean to reduce the numbers and reduce the growth and reduce progress. Sustainability is a way for mankind to progress forward. And that's why in tourism, more numbers visiting a place does not mean less sustainability. Mm-hmm. It's up to us to choose the model of how to manage the crowds, but don't say that the crowds and the growth and the numbers are the problem. Todo ese esfuerzo ha tenido un éxito ya, que es que yo creo que si se hicieran encuestas en cualquier parte del mundo ahora, preguntando si hay que cuidar a la tierra, el 100% diría que sí, grandes, viejos, mayores, pequeños, de cualquier cosa. You know, cultural heritage and environmental heritage are our natural capital. Mm-hmm. They are what we sell. They are what makes our industry grow. So we have to protect our capital. And good businesses, intelligent businesses are beginning to realize this. They come into an area, first thing they do, they contact the local chiefs, they contact the local environmental leaders. They say, how can we work together? Mm-hmm. So the protection of the environmental heritage, the protection of the cultural heritage, and the engagement and the environment of the local community are essential, absolutely crucial and essential before we allow, before we permit, before we promote tourism into any destination. Y esto creo que es algo muy esperanzador que podemos, creo yo, sin peligro de equivocarnos, que esto lo dejaremos ya en herencia a las nuevas generaciones, porque yo lo veo, tendrán la gente joven y los niños y eso, tienen muchos problemas, pero hay algunas cosas que tú dices ya, estos son gente nueva, esto es otra cosa, esto es otro tema. How do you say? Meet you in the long grass. Something good at long last.